pasate gau! Azkenean Euskadikin jolastea, beti da oso pozgarri bat edo, ez? Azkenean guk Euskadiri garrantzia nahi diogula eman, edo ofizialtasun saiakera hortan, beti da garrantzitsua holako txapelketa jolastea. És un torneig que espero que tiri endavant i que continuï durant molts anys i que agafi una progressió i s'hi ha d'entrar més equips que entrin. Guztion arteana da, du doinua, gu erritmoa, hasieratik, haiek ikusi dago, gu jokatu hasieratik. Ados? Vale, hecho. Partidua gogorragoa espero genuen, hauek azkenean ikusi da ekipo desordenatua edo izan diala, da azkenean emaitza hori 50 huts izan da, da bueno. Ha sigut una mica difícil per nosaltres. És veritat que hem trobat un equip basc molt bo, amb jugadors de molt alt nivell, i com ens ha ensenyat el marcador, sense dir-ho així, ens han fotut un bany. Emozioz beteta, azkenean kirolari eta kirolak emozioa dira, ez da, kirol emozio horien kudeatzaileak gara, sentimendu horien kudeatzaileak gara. Gure bidea egiten saiatzen. Inoren kontra, baina gurea egiten.